Okey. Dulu lah Wan. Ayo beli sepatu sama Cik Wan. Harus pakai sepatu. Awak kan biar sependeritaan waktu. Untuan awak ka bawa dokmar tadi mah. Ka bawa dokmar tu cair dokmar ke? Hai, iya. Harus pakai sepatu, Pak. Masuk. Hai guys. Masih ada jalan? Ayo balik sepatu terabas sempat cek kawan. Harus ya. Harus. Nah, taluk dah. Yo duri ha, lah rasa kaki ah. Apa? Tarik tangan atau? Yo. Briga. Hah? Duri. Jauh kan, jauh. Bác cái này đâu bác? Bác kaki punya cái này à? Tengah lihat lan lan ah. Jauh trek lah bang? Lumayan? Enggak ya? Kalau pernah bang kemari? Oh Allah.
Wala pernah Mariwan? Wala. So kau alun. Berarti awak yang alun lah ya? Ya. Terpesona. Aku ajak kemarin. Orang jalan jalur petang ikut aja bang. Ayo. Ayo. Oi. Woi. Oh, mulai guys. Ini enggak. Dah. Pak Bayo. Wow, alhamdulillah guys. Sampai di para orang guys. Wah, ada kerbau. Woi, parak mah teh ha.